uyalungisa same time. Kanti umuntu ongakholwa noma engaqhuzuka manje ephinde eqhuzuke noma kangakana inkinga ngenxa yokuthi vele yena akakholwa. So kunomehluko phakathi komuntu okholwayo nomuntu ongakholwa. Amen bazalwane. If you are a believer, you don't do izinto ezenziwa ngabantu abangakholwa. Amen bazalwane. Ngifisa sibheke nje izinto ezimbalwa ezinye zazo ezingenza ukuthi empilweni yomzalwane mina ngila right now nawe ulapho right now ezingenza ukuthi uleke emthandazweni ngenxa yazo, but wena ungazinakile ukuthi yizo ezenza ukuthi impilo yakho yomthandazo ibe short, ungabi naso isikhathi somthandazo ngenxa yaso, or else izinto ezenza ukuthi thina abazalwane imithandazo yethu rather ingezwakali kuNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu noma ngabe kuthi uyayizwa kodwa uNkulunkulu angabi nayo into yokwazi ukuphendula umkhuleko wethu. Amen bazalwane. Because sometimes siyayisithi imkhuleko yethu ijika la kwi-roof while uNkulunkulu imithandazo yethu ifika kuNkulunkulu, but ifika uNkulunkulu akakwazi ukuthi ebuyise imithandazo yethu ngenxa yeposition thina esikuyona. Ngoba umuntu uma yena engekho right noNkulunkulu yebe ngakhuleka kuNkulunkulu, but uNkulunkulu uma esefuna ukumphendula umuntu akakwazi kumfica because iposition usuke sesukile iposition uNkulunkulu amaze kuyona. Ngithini uma ngisho njalo bazalwane? Ngithi mina isono uNkulunkulu uyasenyanya. Isono kuNkulunkulu bazalwane sibi. Isono uNkulunkulu asamukelekile. Umuntu owenza isono lithi iBhayibheli umuntu owenza isono bazalwane ungokaSathane. Ngamanye amazwi uma usungumntwana kaNkulunkulu isono wena nesono awusasenzi isono. Amen bazalwane. Isono sokuqala ngifisa sisibuke ezwini likaNkulunkulu. Ngifisa sibuke iselfishness bazalwane egameni lika Jesu. Igama leselfishness ngesizulu lithi ubugovu. Ngamanye amazwi ukuzicabangela wena. Ngamanye amazwi uma uya emkhulekweni wena ukhuleka uzicabangela wena. Ngifisa sibuke izwi likaNkulunkulu encwadini kaJakobe chapter 4 verse 3 uthi niyacela kodwa nicela kabi ukuze nikuchithe enkanikeni zenu ngenxa ngamanye amazwi izinto nizicela kuNkulunkulu nizicela ngenxa yokuthi nifuna ukuthi uma senizitholile ube seniyozisebenzisa ezinkanikweni zenu. Anikhuleka nicela kuNkulunkulu ngoba nakho nifuna ukuthi uNkulunkulu uma esenisizile ngalezo zinto bese nidumisa ninikeze yena udumo, but uNkulunkulu bese ninikeze lezo zinto nina nichitha lezo zinto nizichitha ezinkanikweni zenu. Amen bazalwane. Animnikeze uNkulunkulu udumo ngenxa yemkhuleko yenu esiphenduliwe. Selfishness number 1. Number 2, ngifisa sibuke le yokuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto ezenza ukuthi imkhuleko yethu ingaphenduleki noma impilo yethu ibe nzima ekutheni sikhuleke ngenxa yokuthi sinezinto esizithandayo thina ezingama idols empilweni yethu. Omunye i-idol yakhe into ethize, omunye i-idol yakhe ibhola, i-team ethize. Makudliwa i-team ethize akakwazi ngisho ukuthandaza, akakwazi ngisho ukuya kuNkulunkulu. Omunye uthanda izinto ezinye ezahlukahlukene more than God. Omunye uthanda umsebenzi wakhe awunikezwe nguye uNkulunkulu more than God. Ngasonke isikhathi uma kufanele aye kuNkulunkulu unama complaints uthi ukhathele kuya emsebenzini, unama reasons while uNkulunkulu ekungwena omprovide ngaleso sipho. Yena ubuyela uNkulunkulu uzochomela uNkulunkulu, uzotshela uNkulunkulu ukuthi yena ukhathele ngenxa yalesi sipho uNkulunkulu amnikeze sona. Ngamanye amazwi ngithini bazalwane? Ngithi yonke into ethatha indawo kaNkulunkulu empilweni yakho leyo nto leyo i-idol phezulu kwempilo yakho. Ama-idol akusona kuphela izithombe lezi eguqwa kuze kukhuleka kuzo, kodwa nayo imali yakho le oyithanda kangaka ukudlula uNkulunkulu nayo i-idol. Ngamanye amazwi ezinye zezinto lezo ezenza ukuthi singabi naso isikhathi sikaNkulunkulu noma uNkulunkulu angakwazi ukusithola sisendaweni right uma ezosiphendula. Amen bazalwane. Uma i-communication yakho isincipha i-communication yakho noNkulunkulu ngenxa yento ethize uNkulunkulu akunikeze yona, that is your idol. Because if wazi ukuthi uNkulunkulu uyinkosi yakho,
isikhathi sakho naye sizoba siningi kunesikhathi sezinto uNkulunkulu akuprovide ngazo semhlabeni. Hallelujah bazalwane. Number 3, ngifisa sibuke unforgiveness. Lena ke it's very serious bazalwane. Sithatha very light, but this one ishaya kakhulu abazalwane. Unforgiveness ungaxoleki. Because right now uthola ukuthi zilanda onye kunomuntu osumuwe nje wavele mhlawumbe khona ethize ake wakwenza wena kodwa usumuwe nje wavele washintsha ngishintshe leyo khonza kusakhonza ngisho ukukhonza awukwazi ukuxolela. Lithi ke iBhayibheli bazalwane uNkulunkulu wethu wasixolela ukuthi nathi kufanele sixolele ngenxa yokuthi uNkulunkulu wethu wasixolela. Uma wasixolela nathi kufanele sibe ngabantu abaxolelayo ukuze samukele uxolo uNkulunkulu asengasenzela lona in the future. Kufanele thina kuqala sibe ngabantu abakwazi ukudlula kuleyo nkonzo yokuxolela. Le iserious kakhulu bazalwane because le isibambe kakhulu yokuxolela. Because thina sixolele thina sifuna ukuthi umuntu ezefike kuwe ezothi ngiyaxolisa kodwa wena uma njalo emkhulekweni wakho uthi uyakhuleka uqhamuka umuntu othize kufanele umkhulekele uyamdlulisa ufune abantu owazi ukuthi irelationship yakho nawe right nabo ukuze bakhulekele because uNkulunkulu bazalwane kunento ayenzayo uma sikhuleka. uNkulunkulu uyazi ukuthi inhliziyo yakho kusibanibani nosibanibani ayinhle kahle. Uma engaqhamuka nje ushintsha nasebusweni uNkulunkulu uthi usemkhulekweni ukhuleka avela kulethele that person. uNkulunkulu akukhombisa ukuthi lo muntu usobishini usodakeni kukhona udaka angene kulo kufanele umkhulekele wena. Uma ungamkhulekeli okusho ukuthi akwaxoli. Hallelujah bazalwane. I-forgiveness yezinye zezinto ezisibambile ekuthenini imkhuleko yethu bazalwane. Noma ngabe siyakhuleka kodwa imkhuleko yethu ayifinyeleli kahle kuNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasizonda isono in our lives. Unconfessed sins bazalwane izona ezingaconfessiwe. uJoshua unumber 7 kuvela indoda eyayiyisosha igama layo kwangu-Akhani. Le ndoda yayiyisosha abakwa-Israyeli benqobe izimpi nayo ikhona nayo ilwa izimpi nayo inqobo. Kodwa le ndoda kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi uma nifika kulelozwe ningathathi lutho izinto ezingamagolide ama-treasure alelozwe ningabuyi nalutho kulelozwe. Yena uAkhani wabona izinto ezinhle azifisayo ezingamagolide imali ingubo ezinhle and silver and everything. uAkhani wakuthatha wakufihla ngenxa kaAkhani yokuthi kunesono asenza esasingaconfessiwe esasingakhulunyiwe. uAkhani bathi beya ezweni lase-Ayi beyola ne-Ayi wahamba amadoda awu 3000 eyolo.